Muraho neza abakunzi ba Rwanda Mood TV, amakuru atarayandi turayabagezaho. Mu gihe amahanga akomeje kwikanga iterabwoba, u Rwanda rwagaragaje igikorwa gikomeye cy'ubutabazi n'ubutwari. Abanyarwanda barenga 300 bari bamaze igihe mu maboko y'inyeshyamba za FDLR bakomeje gutotezwa, barashimuswe none igitangaza nuko bakiriwe amahoro mu gihugu cyabo cyabibarutse. Ariko se byagenze bite kugira ngo aba banyarwanda babone inzira ibacyura? Niye manuro nyayo yaturutse ku buyobozi bw'u Rwanda. Ese abashimuswe bavuze iki ku byababayeho bakiri mu maboko ya FDLR? Mukomeze mudukurikire kuko turabatembereza mu nkuru y'ukuri n'amashusho abigaragaza y'amafoto, ndetse hari byinshi utari uzi tugiye kubatangariza. Tukomeze tubane, ukande subscribe kugira ngo tujye tubana n'ibindi biganiro bya buri munsi. U Rwanda rwakiriye kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu 2025 abanyarwanda 360 baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Aba banyarwanda biganjemo abagore n'abana bageze ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gitondo cyo ku tariki 17 Gicurasi. Mbere yo kurira imodoka babanje gupimwa umuriro kugira ngo harebwe ko ubuzima bwabo buhagaze neza, hato bakaba bafite indwara zimwe zandura, harimo indwara zagiye zivugwa muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo za Ebola n'izindi bakaba baziteza abo bagiye gusanga. Niyo mpamvu leta yamanje yakora igikorwa, ndetse aba bakiri bamanje babitaho abo basanze bafite ikibazo abanzi babahaye ubuvuzi bw'ibanze, hanyuma abo basanze ari bazima nabo bakomeza kuba bigisha uburyo bakwirinda. Umwe muri abo witwa Umutoni Claudine w'imyaka 20 y'amavuko yavuze ko yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agasobanura ko aho yabaga FDLR yabahohoteraga ikabakoresha imirimo ivunanye. Mu magambo yagize ati FDLR yadufataga ku ngufu, abaga bikajya kubakubita ikabakoresha ibyo badashoboye. Kuba ngarutse nkurikije uko bari kutwakira, ndi kubona ari byiza cyane. Nibava ku mupaka barajyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Kijote iherereye mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yatangaje ko aba banyarwanda basobanuriwe iterambere ry'imibereho myiza ya bagenzi babo basanzwe mu Rwanda, nabo bagaragaza ko bishimiye gutaha. Yagize ati batanze amashyi, ubona ko bafashwe n'amarangamutima, uhita ubona ko bamenye ibintu batari bazi kuko bari barahawe andi makuru. Yasobanuye ko aba banyarwanda bari bamaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bafashe icyemezo cyo kwishikiriza ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi kugira ngo ribacyure ku bushake, batahe mu gihugu gitoshye amata n'ubuki cy'u Rwanda, igihugu buri muntu wese uri ku isi yakwifuza gutahamo. Icyo cyatumye aba bana b'u Rwanda bari barazimiye bigobotora ingoyi y'ubutegetsi ndetse n'iterabwoba ribi bahohoterwaga na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, ngahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa abana b'u Rwanda banze guheranwa nabyo, baravuga ati mureke twishikirize umuryango w'abibumbye udushyure mu Rwanda amahoro, aho kugira ngo tuze gupfira muri iyi ndiri y'abanyabyaha. Meya Murindwa yatangaje kandi ko byagaragaye ko mu bana u Rwanda rwakiriye hashobora kuba harimo abafite ikibazo cy'imirire mibi. Ati hari abo turahita tujya gusuzuma turebe niba badafite ikibazo cy'imirire mibi. Bimwe nababwiraga ko hari abo bamanje basuzuma, abandi bakabona ko bafite ibibazo bindi bigiye bitandukanye. Ndetse yamenyesheje abanyarwanda basanzwe mu Rwanda ko abakiriwe bagiye kwifatanya nabo kubaka igihugu, bitabira inteko z'abaturage, umugoroba w'imiryango, umuganda, gahunda y'ubwizigame binyuze mu bimina, abasaba kutabishisha. Kandi ati ntabwo baje guhungabanya umutekano, ahubwo baje gufasha abandi kubaka igihugu. Arabasaba nyine kutishisha aba bantu bavuye, aba banyarwanda batahutse, kugira ngo wenda hatagira ubishisha kumva ko ubwo bavuye iriya hirya
bashobora kuba hari ibyo bazanye kwangiza abantu, oya, ahubwo barababwira ko bagiye gufatanya nabo iterambere. Muri rusange Alliance Fleuve Congo cyangwa se ibarizwamo M23 yabohoje abanyarwanda 2500 bari barafashwe bugwate na FDLR. Abasigaye bari mu kigo cya Kirimpunzi by'agateganyo Igoma, aho bari kwitabwaho n'umuryango w'abibumbye mbere yo gutaha mu bindi byiciro. Urukumva ko habohowe 2500, hamaze ku abageze ku mupaka ba mbere ni 360. Bivuze ko rero hari hasigayeyo abandi bagera ku 2164 bashobora kuba nabo bari mu kigo cy'agateganyo mu kigo cy'impunzi cy'agateganyo Kigoma, gusa ngo bari kwitabwaho n'umuryango w'abibumbye kugira ngo nabo bazabashe gutaha amahoro. Niyo mpamvu bamahaje bake hazaza n'ikindi ciciro, haze n'ikindi. FDLR ni umutwe washinzwe n'intera hamwe zagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse n'ingabo zatsinzwe arizo Exfal. Uretse kubaza abanyarwanda baba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutaha, yanagize uruhare rukomeye mu bugizi bwa nabi bukorerwa abanyekongo cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Urumva ko ari wo mutwe wasize ukoza amarorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, wahagera niyo wagiye ntubashe kuba wakwitwara neza, ahubwo ukaba uri no gukorera abanyekongo bari mu bwoko bw'abatutsi indi mico mibi ndetse no kubangiza. Bivuze ko nta bigeze bahinduka, baracyari babandi. Mbere yuko binjira mu modoka nk'uko nabibabwiye, babanje gupimwa umuriro kugira ngo harebwe uko ubuzima bwabo buhagaze, ubundi baze kubana n'abandi banyarwanda bene wabo, bene kanyarwanda bagenzi babo, kugira ngo baze badufashe kubaka iterambere ry'igihugu cyacu. Ibi ni ibimenyetso rero simusiga bigaragaza ko u Rwanda ruhora rwitaye ku baturage barwo aho bari hose, ndetse rukaba rwahinduye amateka y'abari bamaze igihe mu buzima bw'agahinda. Iki ni ikimenyetso gikomeye cy'ubuyobozi bwiza n'ubutwari bw'abashinzwe umutekano n'ubutabazi mu Rwanda. Bakunzi ba Rwanda Mood TV, ntimuzacikwe n'andi makuru menshi y'ingenzi y'ubutabazi, umutekano n'ibindi byinshi biri gutuma igihugu cyacu kigira isura nshya mu karere no ku isi hose. Murebe, musangize, mukomeze mukurikire Rwanda Mood TV, aho amakuru meza atambutsa ibyihariye bitari ibyo musiga ahandi hose. Mukanda subscribe, mukande like, ubundi video yisharinge bagenzi bawe kugira ngo buri munsi tujye tubana no muzindi update. Dukomeze tubane rero. Ciao ciao, hasta la vista, mugire ibihe byiza.